si wakaswa ejada eden bi mu ahye nipa mienu nipa ahye omo kwabra osei ne na danfo anase ne kanchima eja ahye omo wakaswa na emu nkyeremu mepese obe like ya Attention TV subscribe ama ye wate na wo dwuma bi a opese obo hu dawuro ma amansan nyina te nka se ne a wo ye ni amesro fabra Attention TV na ye mbo hu dawuro ma open number ne ya kasa wo so amesro o hwe script na se a eye manager na magwaso frena onu bedi ensa wo so kama na ye di drama na akọ enim eye kọ kaswa unse kaswa de ye Fraud Boys no ebi wo pa wo yisu adro ni kaswa saa adwuma na mmemu ano de asi omani so se wo mo be na eye kwabena osei obi a oni awuraba bi na ma wono wodi awuraba na atare ne ho se wo kasa so wo ba na dada bruni na fasika na nti wo ma ya de eye 1.9 billion wo ma twea begu Ghana aya sika no abedi o mabam na nkyeremu pa che se eye sika no enye kwabena nkwa na eye ho adwuma na mo mo ye na fofo ko bi na pre ya masika ne baye na so sika ne bedu ye na che se sika ni bre ya bem me ma we me na me bre ye na me fa princess tare me ho na oye anes kan na che se akoye manso na fofo aka ka ho no afa petrol ene manches edan ya ye kwabena edem no saada no em so invite princess ba ho ye ntimi so ye ne pronse ne mame eye abayu an princess mame akasa abechire mu se ne kwan ye fa so a eye eja no ehye sankolai ma ye ntie o mame emra me ba no eda no ka chem se boy ni se o yes ka me we ni bi nti ope obi o oni broni ni be kasa na mkam ka se o ne ni kasa o be se na o be ma na se eduma na o ya ma no na o se o ne de no ni ka hwe nti onko be na onko be janu a na o ka chem se o pe se o ko se no se na friend se o mbra wonya ne menses na mka chem se mo onko be bia nti onya pad mfunto ko ni nwa we ho e ko bisa we nya bi ti me nwa ketu na ti dam ka se princess be nko otena hase timo nse wonya ko na odi pie ye no na wa ma bio no enti me anapai ka me woda me de minim nem se me kuma ate hase ka se ka che me kura se o sei papa bra kwamra ba o sei asu se me enti me pie ba na sister se fili wate asem aba am se ade enti o ka o sei na am se and sister na princess boy ni be free princess ti na princess eni o dem obi ene me kuma mo sorry ya ti de minimum ano no de minimum ano no o de princess finally anya ne boyfriend na ne mate bi kwa ne ona ne boyfriend nya ne boyfriend me wura ho papa wapa patwa mo dem ho nie na papa ni opede da ko kire mu emu no na wo nya kakra besese firi ho apepe hwi barobi asese wo be ne be ma kogum de ko ana de wo dem hoyi eno amatimi ahye kra bonsu kra wonhunu bi yo na sedo mosi ahye no yentimi emfa nkyere enti ene de asem proporo wa no a kire NGTV ne ye Facebook so yi sepa de tie yo if you run me that say papa maso mututwe ewo kaswa akwele Adom Estate to be precise na hano asemo asi enya nikasem ayaro sem papa na sia mere okasai nkwada mienu bema wo mu adi 22 years kwabena sei na wo ba wo mu nso adi 19 years Princess Ayele sa nkwala mienu eye nkwala yesusu se wo mo ye empanafo anaso wo mo twempena na mom abrante kwabena sei de na dwuma titiru a obi anim wo mpatam wo ne se oye Game Boy scamming ibin warrior nti onya client na chese wa friend edofo yi Princess brana oni broni ni mmekasa na chese skant mimra nti eno na mo didi mu ha kakra ebisi enrechi ehwehemu ayaye kire se enane nansa ne ye gya hyehye no eba ye ni enane nansa branche kwadna sei ade a wa hiti the client ba ko sending is over 1.9 billion old cedis. That is 190,000 Ghana cedis. Saka akabe say 10,000 penanka 2 billion. I no my friend say abom no ho. Abom amano nti 22-year-old boy na che say wa wie na bra bokra. Na
And if you move it is alleged and anchor was on in a number for Bakumi Nubi and a chess as can about what the atnaso. They won't almost be a pimple. The no echo by say and Rana Joe, one more die, who much bear no me nunefa, and ranting me and son, Eddie Petru, Kubu, Nedano, chair, two more. Papa Baku and also bear one and Yane yet say, or moody bonnet, and to TM1 and one a granicoye. Nti Minchi will be an emum. A quabna say, any abayua year wedding 19 years, the idea, Wama Shedrobe, over crampa, who were my body. Now, what me up to Ja Aquacusi. Now, the remains now Canada, ever can say, idea, Castle Prissy for me about the body now Acano, at the cost of one Aqua in Remumapa. Now, Angel News, your boy a home day, any abayua on a mame. Etimikata Madam Felicia Chiremuse and Rana Joe and a branch of Abna Seba and the Fio say all about the Fred Princess. Now one aqua or usual a Jumana and Panze video choir was a byway to meet them now on a brofi. I got no what a bro for pound. Well, I'm so a student and now chance to cry. Well, no more cry the cock one in Bibiano. Well, and what cabro for a quay Or cabro for papa. Eti ono na branche ne yusu na de yes adwumane ade ade entiendra na client for Francois afre we so ne di nkomo ntu okwa akofre na bayan ma me se dabi da mempene ma wonko da dabia wo sole a wo kwabna se ho mfaso bempa na wunya frim enti eba sa na ma me na mpene so na bayan wia ne ho ena okoye eni so okoye ifofia ntoata kampeso agare na bamo a asan say akwa akosi tambre won mienu nyina timi ahyedwere be a akwa around some Angel News ya boy homoden ene Madam Felicia ye oba no ne maame ekasae entie ni a ne maame ekae. Okay, o maame say enye ne mpra e bi edu say dia o maame no ntimi yi ne ba ne ma say enye ne mpra enye o mpra de akoda ho ye de meja e hyew asem anu odi ye mabusuafo nyina ya kwakwetwa amakra.